Hadin ki jingai lanti ban betengnya ke kam syakiri pajba kumunong mikmat pajba nengkong sya district council bat menta kumunong mikmat pajba sya ying dorbar thawan gajela lane UMLA na Mauhti constituency uba Charles Marngar lo nang yai beteng ban penpoy yegi kampen roy bat yegi jingrap syaki pajba kene ke constituency hagene ngesingi ke bamenta uba Charles Marngar lo penlong ya ke jingsam yegi tin sobying na ke benta ki pajba ki bedai hok ban yo yegi ke jingrap na u kumunong mikmat pajba ha ke bagi pajba kathan kilawan ban periang ini kijing mentoi ki bagi sarkar kelapan mang kerpang syaki pajba jong ke constituency lembau UMLA ye kini kijing sam pajba ye gitin sobying UMLA ke Mauhti constituency ulah penlong Hamadan nong jeri ha ke jing lang jong girang basnong jong gisnong baper ki bayo ban periang ini kijing rap ha ke jing sam tin sobying ke baningkong ondang beteng ban penpoi syaki we pat gisnong bat kilong yeng ha ke sin sam ka baar UMLA ulai turu bakwa ban le ikini jing sam pajba ye gitin sobying kalong bandon ke jing bet jing renti bat ke jingai syagi beri hok klem gono ke jing le sop ne ke jing trei bom hok ne ke jing ken siliang khamat yeno ulong baula yele ban samkat ban yarangkat barok ki bandon kam hok ye kini ke jing ram ban penpoi syaki sispa sanpol tam teligisnong ki bahap apok ke Mauhti constituency ki bakentup ya ki sanspa nyopo san teligi long yeng da ka bai hadu lai ban ka we ka long yeng da gitin aluminium ki ba prapot ke jing jrong Kinong yalam jengi ringkat I badeng sempang kini dan lang syakman bansa me kini giten ai ke jing thakti ke baja ma kene ke po tham jam sisi se ya kaman rupina ban ni ai kuble yi ban tham tam hiru katin ru kalong ka bahag jing pe ke jengi omdei ka ba I song no hadu kabala I song kya kabala irben hadu kata ya di pila siam baru si kata ni aga jinglong jongi hako kondisi rangkun ibaduna ibadu ba ompat yo andre ni ngai ba MLA nang nesa kemat in sanang tere sitom ba tinang sanang penyo ya ki wadu jing kermen ki kumpul bara nong song snong kumpul bara jongi hako kondisi ni ai kule ye MLA kat tu kat ni sepak teli kilong yeng bangin sam bangin ai pat sepi syakitu ki badan kam badi banyo denom slam hi ban ai kita ngawan menin ya keren tena kaliang jong ki badi ban pe ban kemi ki om slam suhi bangin ai kata de shen le se gitu kilong yeng ki bangi mes na kane kalis ki baladon kam pelat ki bala janjar pelat ki bala dai pelat banyo ngin penbait bat kinong yalam haki primary unit bangin aiswa na kam tajungki dia kata kalong kendiat kaba nakaliang ke jonga ngakwan pensengo api dia pun sini ke jujama ting teng hakapur pengimpat ai yang lanongin ai tendang ila airu dia singim laban airu dia berkhaj kedon kejing keren kejing kenyum ring kwa banong yaki pai ba nong song snong baro ngin persang ban penbait renti bakan yai pai bakan yai renti bakan dom kono kejing thon da kabangi haka next ban sambiang ngin yipen baik bahabat kinong elam hakis nong gejongi kinong keren su sipun hakini kepon tena kaliang gejongang ai ku play PC sen pat baro de kumba play tip ba ngilak pentip sapi ba kabailet kabaiwan berkhot nginom la ban IP ndai da kabapia senyang hi sisnong ke wei ke kali dikaniru ngilak dapan kan IP de nak menta kataru ngipan mam nomar nginom la ban ai bai kali ke wei pa ke wei kisnong bangkit ikini kitin tidak kejengis tu jemur langga jongpi ngatrai pi sei marlai spa marsau spa marsan spa ngatrai ketai kelak biang nomor kini kitin kila poi sekakat hajar kawai gaying ke bapio dengan trai kanom donjing nam ta jongpi ba pi pin sei ibai kali jongpi tetang katai nagaleng jonga ngan keren su sibun jekum unong mi kemat stang kawai ke pon cho bangan syong kum MLA jong ke konsensi Asukwa ay panitu IP kini kapor mapini tiplang ke MLA scheme kalong tang akrus den lada kisnong gi bahe ki panjing darbar kum kisnong sengku kisnong terso ka masalah kisnong balahe
kawai ke yung dorbar la kum noru arpulak dia lada kani ke emle skim jonga kebatang arkurusteng ladang ai arpulak kawai gisnong tang san sinong la sikro renem tingin ang poison sino dia lor kani kenong remba ngang hapan don baka sarkar dengan sukumen menitu ipi ke jing don baka sarkar menta ngani itu ipi tang ki surok ki bangila yoro labun ba labun teli ukte surok badlai bania nang ni napo krasya sentu mau la tresya shay trying ladep siang rong ya usrok klim terus tang kendiat menaing ladep ban siang 100 kilometer ki proposal ki bobon ba mentajum ki surok ukte surok na sendan sam siang ladep longjing elang ngi ladep ban yo ke no sina barok kirang basnong satang ba ka wal bang kan wanno ban sorbe bat ngile ke estimate de ucapin star la pendi kena ban yo tu surok de kablok hamawati isu kemen baga blok hamawati ne bunai ban wan video un sawan ban shongno ngapen ti kenai kita hau ni bunai ban wan un sawan ban shongno bat ka building ro bai de baga ting la ikran hakini gisngi na ikundu isar postman sisngi baga sanction ro kanam slam shu kumbasan kurur duna nakam daga building jong kasin ati blok mawati ke badan ham salai kelong ke besau tanat adu kata di kiwai ki kam ki babon ba ki proposal ki babon ki bana kaliang ke jongang lai le sitom mengi krimen scam ba kan ke tem ke bangadon ngan break ye record ba nginyo kam buntam ki surok naborok ki tem ha gini ki snam ki bladem di kata ka dem skwa meni tu khniam bat pi ye sha banga idon bat pi ngi trei bat pi hapadeng ke jingya lenti ka ba ka bangi de banya kumba konsensi ka don sibon ki jingduna ngin persyang bantrei ban ai ke jing syakrir kan ba kinong yalam ke jong itu Admission open ke Petar Kemak Model Degree College, Ribhoi District, ke court admission na kebenta ke BA first semester, ke lat bahajan na kebenta ke samla pule, na kebenta ke jingtip ke babanya, pun hau number, pra-iwe, lai-iwe, pra-not, san-ar kendai-not, lani pra-pra, lai-nyo-not, pra-san, henriu kendai-san. Kini kide kikor komputer, kiba internet bador badar, ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi, Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra kaba Shispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnot Sau Pra San Sau, Lani Pra Lai Nyo Arnyo Sawar Driunyao. Pidon kam projector ban peni film, ni pidon kam projector na kebentaki awareness program jongpi, pun singi ni IY Shapi, Pranyo Lai Iway, Kendai Driunyao Arnyo Lai.